Siyak ni Manang Jun, siyak met ni Ama, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? kultura tayo, Literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Arubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Siyak ni Manang Jun, siyak met ni Ama, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba. With your Manong Jun Seriales. Ken ka na kanyo dyan, Mark Pastor. Para iti talong nga oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito ilang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Arubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Naimbag nga pangalatay amin, kaaruba. At ito manapod iti pagkayam yung Manong Jun Seriales. Sugad with John Mark Pastor de lang apo. Numero 1 nga programa tintay lubong. Adda kami manen with yours truly Manong Jun Seriales. Sugad with John Mark Pastor, operator, embalsamador. Kompleto na po tayo. Yan, dito lang apo. Siyempre, 97.7. masitig ka mampay ka dito. Di ka kararasaas dito. Katagtagawag ka. Dito lang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsami. Juan Launay. Kaya siyempre, may isa man na pong presentasyon ng namnam sekti sunatin ayat kan biag with matching namnam sekti pa premyo. Ayan, brought to you by our friends. Sekti gagayam tayo ng avansar din na pong sumuporta. Iti programa tayo. Kas kumanga po, itinang tayo iti major prize sa itatanga 1 unit, desk fan, electric fan, kang fan, chow fan, ano ba lagi nga fan? Kapaw fan. Ano? 1 unit desk fan, courtesy of course, our very own municipal councilor Idi Apo, Ninong Danny Vizcara, ang ngayang itatanga Bisimayor. Oh, kita met. And dagiti pa'y dadumangan ang iti sponsorship na. Of course, dagiti regular nga sponsors tayo. We have our very own board member Fred V. Alili and sangguniang panalawigan na Arcomeris of the 6th District of Isabela. And of course, dagiti produkto da Apo, Biosynergy Organic Fertilizer kan Foliar. Diyos ko, anaya, adi kay agtungtungtong kayo Ano na magagarot na dati, inted man ni Sir Fred nga... At dapay itinabati pang 5 nga Domingo day jay nga... Ate, ajarilo kan mag. Ay, awam pa, ita sa balin to tiitid na atay wall clock to kano. Aguni ni Teras 12. Katong... Ting! Ting! Apo nagbasi mo datan? Ting! Ano nga? Dong! Dong! Kasdyan. Adi nga ro. Then of course, dagiti pa ito mga sponsors tayo. We have... Engineer Kokoy Terte. Yan. Nagaya nga meta po nga sangguni ang bayan dito Ramon. Thank you so much sa itagtutuling apa ng suportam kata kami. Sipot pa idi. Hampay nga nakapag-decide nga ato maray mang teden ti pa premyo dito Sweet Radio. Kung kati tinatatakat adalatang damdamatang balik sinan naman. And cash prize kanu tiket na nagadumuti ng TED. Of course, LPGMA ng TEDmat manan iti duwang electric kettle kan plancha. Wan para iti dating Domingo. Ayan. So lalaingin niya po ti pumugto itata. Nakadado ti pa premyo tayo. And of course, sino pa yan?
Dagi jay lang nga puti nakarehistro itata dagiti dumanda nga nagparang pailaeng. Dagi nga dating sponsor. We have F1 Kabatuan F1 and of course Kabatuan. our iti mayor tayo ni Ramon, Mayor Jesus Ladaran. Dagi jay. Kita duman alpas na nga nag-sponsoran. Pasan. Ampasan. Ang arod, dagiti kaya mo kablawan balong. Wan ko na ni Asuncion Cherry Heart dito ay bangal daw manong pa shoutout po dito ako. Hong Kong manong paregas nga po yung balse ni Tatang. Uy, gusto mayan natop da ito yata birthday ni Tatang ko tatangal daw. Okay, and of course tumanang Reyna no sa naman ang Glo nga digit ta Bermuda USA. Thank you very much for watching. Ni Bayaw RJ Tambayan. Ayan, may samel lang katigiti miyembro di ganita. May nanala di kalman na di premyo na. Ana Kuya Melvin, ana. Duwa nga liquid fertilizer. Foliar. 1. Hello karuba ka na naman nila ni Butak. Watching from Baluarte, Santiago City from Sara Lejano. Nice mga lodi ko na ni Lue Cajardo. Pa-shoutout naman po dito po ako ngayon, Suva, Fiji. Ano nga bansa de, Jay? Suva, Fiji? Ayun. Padasan ta nga i-research damdama kini Google data tahanta mo dito. Ni Google. Anyway, sagbay ituloy ta kung manshoot naman pa iti opening song tabalong nga ipaitakin ni Daidi, father mo. Kung naman no Ilocano, English mata. Ay wang gayam ana. So pakasarakan DJ DJ Ilocano version. Kunana DJ. DJ gayam. Ngarod. Nakita ko ne balse ni Tatang kunana DJ ne. Data ne. Ayan na to plaunay ngarod. Wherever you are manong, Judy Pastor, former barangay captain of Villa Carmen, Ramon Isabela, amuming nga naragsag kaditan nga anati handam dita. No awang ka umay kano ka ditoy. Ta ihandaan ta ka ti handam damdama. Adda nga talaga. Handa na yan. Courtesy of John Mark Pastor Operator. Ngarod, baraking ka. Kaya kadag iti sa amin apo nga tatatang ita nga. Awan iti sarday na nga mang ted. Ti panagayat kadag iti anak na. Idi malatagaan Genggap na Adda na tipu Agubakam ken ni Tatang Sana isala agraman ni Nanay Ililinak genggat makaridepa Sa aking inayat nga mangyuli kanyak Panagdunguti amak marikna No kumalang mabalin No adakay panawin Ngayon kang magkibin Ket isala nakakasubing Tay di agpatengga asamiweng Tapno may papasko Ti ayat ko kem tuy iling I also miss my tatay Felix Luwag ririkam kininanang ko Agpa isala ka nakaadagos kini Tatang Kasta unay panangay ayon na wala Sanak tumetla ibaon nga agpa kumbaba Nutirabiin na magkaturugan Mangibatit kwartat pagpungpunganak Ketjak impagpagaru apanawan na Numatagaw ko panawan na kaagdam Uray may nga agdam Apanangiyan lelen kaniyag Piriyag kansyura diyag patengga Tati ayat ken iliw Maipapasko amin ken ka Jagmas baalan dilumdaan Takasta unay panagib ibit ni
kadlanan. Kararag ko, kararag na medlang. Nalablabes pa nagtustusana. Amok di pumudno, di karkararag ko, ngem ka di sublin, tay ambak nga inaya ni nanang, amok nga di nagtumet lapatkan, ngem apu ipatay na, amakasalat balse ni tatay. Dardarep mirami matumpal tinapa nagsubli. And naimbag mga pangaldaw kay ka Ojet, Trangko, may isa kadagiti pagayam to yung biglang nagustuhanan nanti musika Ilocano, dati kadagiti Wolfgang dagiti kagaya ng sunsunado, kitay headbangers, manari, nga na agmumotor isuna iti skeleton, kita titugtog na iti imadayo suna ti Pilipinas, ang kasla mamis na siguro ti Philippines, so nag-switch isuna iti genre, agmungdengeg isuna ti Ilocano, not because of the Ilocano song bike, and kaslalang kano aditiso ng Pilipinas na agbubuhay iti programa ta. So once again, aking ka attorney Ojet Trangko. Okay ta, na i-promote nga dago si Sona. Okay nga Roda, adati pangablao ni Ninang kong Avel, agur ka ta. Nay, dati request ni Kuya RJ tambahin dito eh. Di magkanta dahi di uncle nga let it be me ka no. Awam mo, tamo nga na i-prepare. Madamdaman to. Okay. Batiin mo ni Manang Larina and Mansaya, kung Larina and Mansaya family ko na kayam, of Quebec, Canada, and Noreline Bartolome, Imelda Bailon, Parado, and Melody Oliveros, Isjaya, Hong Kong. Nagado nag-text dito yan. So, good afternoon kanyita, Manang Larina, and madi malipatan ni Jan Mark, dagitay pasarabong kanya. Ingka natatakas lang nga mamati nga adati kasi kangin nga bang banglo na. Wala di Swiss Army nga. Tapos yung may isa, Ginaudi. Yes. Banglo. So thank you so much. And dagiti ba ito mga nag-text kanya. Nako na da. Good PM, Manong Jun Ading JM. Greet mga birthday boy ni Judy Ballesteros ang aming barangay Tanod. At please, sing ipon kong origi. Wait po namin, FDD from Tito Baldwin Guillermo. Titak Partilis. And? Amon tama Partilis na ipupuko na tuyo. Anyway. Nako na taman dita? Ano ko na na? Ano yung bangal daw yung Manong Jun kan GM kablaawan daman nga madamang agina na dito italtalon kabayatan ti banag dingdingig ko dita programa yo to ipagayam yo Niño de la Cruz iti San Miguel. Yan nga bakdi na minsan ti plancha kan electric kettle. Talagang agur ka ati kay imbati ta nga pa premyo di last week ay na dagi dito duman. Mati ka mo. Adi jo naghampay nga na i-claim so Ajay na nga bakit electric fan ako ikanta kati tinagan na kat Alice Lazaro from Itiage. No awang ka pa. Nagdengdengag ka man may mo alaan nga na alas 3 DJ premium mamanang ko. Tamno kas takit adati pag electric fan mo tanagpuno ti panawon tata. For me. Okay nga rod para iti maisang sakong Biosynergy Organic Fertilizer ken maisang litro nga foliar fertilizer courtesy of board member Fred V. Alili. I-text yung manti pa ulo na dito sa natang dito with your name, age, address, and of course the title of the song dito lang apo. Official text line tayo 0915-071-3686. Once again, nagapo-apo kinapo board member Fred V. Alili and saan ko niyang panalawigan nag-text na siya. Arco Meris. Opo, mamaya po, coming po. Mamaya po ng contest, sabi niya. Arco Meris of the 6th District of Isabela. Apo, uray siya sa huwag ka, bigla kang sumarita, di pa malipata kon. Ang araw, dito. Ade, idamdam ako maang ibaga, napukawag tuloy. Nga raw, dito na po, iti dadatlag nga sunat at umuna nga, daras.
Nagrigaten biyag ko, tiag may maysa, kan kanayong laeng, nga si iiliwaken ka, alang aruden biyag ko, di nagkabaybayan, tanal Pasko ngayon kari nga di kan lipatan. Maasik ha biyag ko, ket ipangagnak, ulilam to'y puso, tagi mura ni ayat, init bulam jay nga tu, isudat saksita, ay weno biyag ko di nakadikawa. Maminsan pa'y biyag ko, ana iridepak, nagparang adagus, taladawam kaniyak, ibukbuk mong arudem, didiruni ayat, tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat. Para ito may isang kapan, abong organic fertilizer, Bio-Synergy Organic Fertilizer, can may isang foliar fertilizer, ada ito yan, ada na nga bakon. Taga Santiago City, Philippines. 38 years old. Maasik habiyag ko, ket ipangagnak, ulilam to'y puso, tagi mura ni ayat, init bulam jay nga tu, isudat saksita, ay weno biyag ko di nakadikawa. Maminsan pa'y biyag ko, ana iridepak, nagparang adagus, taladawam kaniyak, ibukbuk mo aruden, tidiruni ayat, tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat. Ibukbuk mo aruden, tidiruni ayat, tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat. Okay, kapag kaya magkaaruba nga napapatag, dati na po iti na nga baka, umuno na nga nag-text. Of course, this is just our way of saying thank you to everyone. Hanggang mami parparigatin ng tipa ng pugtuyot, amuming amuy, dagiti nga sunata. Isuga nga rood na nakatadumiti si Mali. But then, may salaang ti mga baka, ikaw na text. Ayan, iti sungbat na kaaruba is Diro ni Ayat from Rizal, Santiago City. 38 years old. Congratulations to Jaime de los Santos. Ayan, umay mo alaan dito. Nagasilaglaang ti Rizal May isang bag nga organic fertilizer and of course foliar fertilizer courtesy of board member Fred Bialili and SP Arcoveris of 6th District of Isabela. Aro, dagiti online balo ikaw man ti kuntaway. Kung na ni Adi ang gamis, pakablaw kami man dito Apo Taiwan. Still watching po. Kung na, yan, nagyaman kami. Taiwan. Watching from Cavite, from Marivic Esteban. Na yung oras UFDD, kung na ni Mary Jane Romero. At Danak Manen, kung na naman ni Michael Jimenez. Na yung oras yung noong June, Ken JM, request man Jay Bulan. Hello, Karuba, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Happy Sunday from Sinday, Sadurala. Good noon, Kuya Jun and JM. Pakigrit nga mga kasama ko dito sa laundry. Sila Ate Menchi, Mark, Auntie Gemma na nakikinig sa inyo. Request ko nga po yung bukal-bukal. Salamat po, Kuya. Kung na natin naman impagano siya. Sinuda. What? Okay. Ado pa dita. Jibaba. Uwang nga road. Okay, nagado si Mali manan ni O talaga. Mga makaayayo kaaro ba da kita. Okay? And kung na to ay nalpasatan. Okay po, Sir June and Sir JM, please greet my Mama Weng, Papa Kambong, my Ate Bing, my Kuya Levan, and Ira. And please play and dedicate the song Sisiwe to them. Oy. Thanks and more power from Buboy Toledo, 9 years old of number 25, Bonifacio Street, Purok 3, Wala, kompleto. Ramon Isabela, Region 2, Philippines, 3319.
nalipatan na nga nagmayatan. ang kabil nga adito iso na Earth. Kasi dama lakas to yung address DJ Saturn kan Uranus. Ayan. Adda ba DJ Pluto iso nga next time balong ikabil mo pa iti. After 3319 Earth ko nampay. Malagip ko dahil kita kasta nga planet ay nabuya tangay nga Solar question and power. answer ti ubing. One, Contest. Diyos ko na gaya nakapermiti ragrag sa kwede katawa. Okay, kung na atay. What's your favorite subject? Kanana ka? Science. Kung na jubing nga basit. Si mong bat. And then, if science is your favorite subject, you must be familiar with the solar system. As we all know that the sun is 93,000 miles away from the Earth, isn't it? Kung na jubing ka? Yes. Kumit kita mo jubing. And then, maybe, anyway, what's beside Mercury? Kung na DJ, amang mang 30 question. Apo si mong bat jubing nagpartak. 7-Eleven. Kung na you see. Tagayan Mercury drug ano? Mercury drug ti sinsong ba di panunod tubing. Oo nga naman. Apay nga kadalasan nga agpay so kaabay ti Mercury drug kit 7-Eleven. Because of the kwada ay agpada nga convenience store kas jay damay dagay 24 hours nga Mercury as well as 7-Eleven 24 hours. Iso nga kanay nga kuyog da kita nga duwa. Buwang garod. Iso nga dagay nagdamag yung tubing. Maybe if you're familiar with the Mercury kuna na. What's beside Mercury kuna na? 7-Eleven. Kuna na tubing. Nagbayat Anyway, iti oras ka aruba 27 minutos kalpasan iti. Alas 12 ti aldaw. Madama kay data pang kadumdum ngayon kaligiti kapagaya yung magkakataraki dito ere with your manong Jun together with John Mark Pastor, operator, embalsamador. Ay, kasta nga rod. Oh yeah. Auntie Kathy is watching right now. She says, Aloha FDD from Big Island of Hawaii. When aloha and she's in travel. I guess nakita kita post na nga dati sunod sa baling hotel. Ayan. Pero di walang Hawaii. Yes. Enjoy your vacation, Kabsat. And of course, pamasahe kayo kini Kabsat Ronald. Ken mabali mo nga ipa-ikap DJ Barbas ng tiba ba? Okay nga Rod. Iti may isang plancha kan agor ka tagdelita magaro. May isang plancha kan may isang pagpaburukan ti tanom apong electric kettle courtesy of LPGMA number 75 apo kata kita balotas yun to. Irwar mo man dito ibalong. Agor ka tagdelita garod deto yun dagiti nag-text tatay. Lalaing niyo ti sumong bat apo ka aruba apo agiti kabarangkaya ka mga bakayo kumamot. Anyway, we're just being fair apo hamik ikan iti talmag na no nagkapon na iti text message as long as gusto di answer na isun tinangabak and we don't care no amumi or not. Yan. We're just being fair dito. So once again, for a 1 unit electric kettle and may isang electric flat iron, ayan, electric apet dapat di uging tatanga kanito awana. Nalaka lang po dati nga damagan may nadambag mi din for namindwa apo nga dinambag mi kada kay ti paulo na dayto kaya mi lang apo nga maipaulo maiyuloyo dagiti titles iti Ilocano songs may isa ka dagiti folk song apo dayto Okay na. Nagtaod sa jay norte dayto Ilocos so alaam mo dagiti nga papremyo dito isang wanan tata. First hour pa lang nagaduti mabalinting ipadawatan. May isang plancha kan may isang electric kettle. Agpares sa data. Ano mo nga pumudo din electric kettle ati plancha ti gamitan nga pagpamudo danom. Hiraw-raw mo dito dito man. Alam pa dito may isa ta may mete agpa premium no dito isang wanan ta. Maybe nakasagana kayo na po with your cell phones at tinagan nyo ditan at the age yon and complete address if possible. Hanga DJ Rizal ko na ilatan. Ikabal mo ta, number 24, Bubuyog Street, kunay, DJ, Batubalani, Quezon City, kasday. So, dagati abot ipangabakan nyo, igamamit at taas, you can see on the Facebook. And i-text nyo lang abot ito 0915-071-3686. Iti pauna na, daytoy nga sonata. Ilala payen, ti abalbalay, ku aluluki, sentang ng paskuman, anapet-petanen, aglusulus, tupay laeng, kas may burit anay maldit itaro, pantiletra na, nga agparang tedepelen, ti maimatangan tawan sa bali, no di siya tiyakin kapuanan. Ket nukas,
damdamagin tu dagiti padat babaru jakpay nga tano kunak wenno basol kun tu bakanto kunak ata isut agpaiso. Ilala payen di abalbalay ku aluluki sentanal paskuman anapet-petanen naglusulus tupay laeng kas may burit anay maldit itaru pantiletra na nga agparang pedetelen ti maimatangan tawan sa bali nudisyak tiagin gapuanan ket no kas damdamagin tu dagiti padat babaru jakpay nga tano kunak wenno basol kun tu bakanto kunak ata isut agpaiso. Ang dating ng abagay. Ilala payen ti abalbalay ku aluluki sentanal paskuman anapet-petanen naglusulus tupay laeng ket no kas damdamagin tu dagiti padat babaru jakpay nga tano kunak wenno basol kun tu bakanto kunak ata isut agpaiso.